Programa na Roma Basuku, no dar programa ida husi programa governo Nyanhotu, onde hak basic amba povo, o objetivo, faz informação com o processo, no progresso, desenvolvimento e país idane, ba comunidade e área rural. E a tempo nessa, Coco explora mais potência husi suku idania, liu e a setor hotu nebe makvele beneficia a economia, no mostra nessa informação importante da parte relevante hotu nebe e interesse a tu desenvolve suku ida e a futuro. Resultado pesquisa, na Berra Russi, Departamento de Pesquisa SECOMS, decide suku Lore segundo posto administrativo Lauteng, município Lauteng, saia nessa fatimba implementação programa piloto na Roma Basuku. Suku Lore segundo pertence ao posto administrativo Lauteng, município Lauteng. Suku ne e hanine história rasik também nessa sucufon nebe foi existe e a tempo ocupação Indonésia. Equipa produção audiovisual SECOMS nebe retanfier onde produz pacote perfil suco tenta halibur dados conaba suco idanenia. Suco Lore segundo ni fronteira husi parte leste haketa ko suco Muapitini. Husi parte oeste, Haketa Kosuku Soro, Kakavem no posto administrativo Iliomar, parte sul, Haketa Kosuku Lore I, no parte norte, fronteira com Fulhuru. Total população, tanto feto kamane, feri kakatuas hamutu krihum ida atos tolu cianulu resingida. Atu hatene konaba existência sukune, pirmai equipa produção audiovisual SECOMS, dadalia ho autoridades locais sukunia, onde explica konaba história badak suku Lore segundo. E fatin los uluk Lore segundo é a wasuru. E primeiro né é a bailana. Ne Lore primeiro ne faherua Lore deit mas faherua ne mag Lore primeiro ou segundo sim ne tempo o lugar Indonésia então suku ne mai né português ne é posso primeiro local Lore primeiro é segundo né suku ne primeiro ne dia ukune o presente suku ka o kada asa grupo uluk ne ukun ho liurai be ninya liurai primeiro ne ninya naran José Cristóvão ne mateteon ne makuluk be ukun ha posoro depois tempo Indonésia mi mai han muda fali han ne mus ukun até to timor kunan agora né continua saúde kalau você vê liurai do luka ou ne povo makili daí uluk ne agora amine kan usik be povo makili am uluk ne nin liurai primeiro ne makili de nina hanasam be uluk simu be bainakan ne simu ho tradisional kultura tradisional asan sikir tebedai asana depois atas be tais adatnya kulturnya depois denes bahirat banyak pemain simu fobe salenda asana malisane kuajening balu hanasan ne hanasan ratu-ratu kan nih ratu ida tinggi ya umalisan ida suku Lore balik yang Malaysia nen hanasan sim dia nan se aktif ida nia kultura se aktif mas so ini ya sada umalulik sirane ma agora balu sidak halo balu halo pion
Kamba uluk tempo Indonesia ni kan ema suno hoto. Nama kebalo sidau kalau tu. Dia matera nih. Dia materna ni fataluku. Si. Tetun dia mas. Baru dalam rumah balu sidau katen. Kalau ini kuliah satu kuliah. Si. Fataluku deh. Banyak kasih rumah ya. Banyak kasirama ita saya tak katene liang fataluku atau tak fataluku deh. Tipus de tradus se ita bele hatene tetun atau ita kualiah tetun. Religião católica ou protestante mais né? Sim. Tradicionalmente, sukune íamos nia costume kalisan kona ba oho karau ba matibian sira. Karau di kursira seitara iha aisanak basic ba matibian niarate. Mate hoidade jovem seitara karau di kurki. Mate feri kakatua stara karau di kurbot. Lianang ia sukune mos hak tuir kona ba umalisan tuir aldeia ida no uisa maneira tuir tradição nebesira atu resolve problemas. Ane kultura nena antes problema rumah karik nena musuh karik iha aldeia suku laran iha aldea laran yang se tanah hebut biti boti da ba tatur mak funita resolve problema idan antes na la rato ni nara nen home la tu lo faralata pumatu cailur carahi payoto pair idan mene makihalaran ya suku laran idan Sirnya kultura nih sande. Ya sirnya kultura hani sande. Hani sande. Ni umari sande sande. Toto rana palbase. Rana palbase. Conforme ratu ronan nya ratu nya sema kiha principal sema nya presidente mane ta nya ronan nya nara. Nya lian. Iha ratu bodli masih. Iha ni ratu bodli makhombe. Tampai dane mak chef suko chef aldera ni makihat ya ni uluk nene ne moyan kan safari katus mate ratene ting tau krau dalam hari rate sene krau bar sing antes quando feri ko katus nya mate tem ser oho karau bibi fahe krau matang rate kalau karau lu ne matau harat ne haturu kata sini ya turu kata ne historia ida kata pidane mate den sernya oho karau hira ni fahe hira bibi hira. E a parte da educação e na escola primária ida para processo de aprendizagem. E a sukune haremos centro saúde ida, onde facilita a comunidade sira nebe precisa retan atendimento para ser em saúde. E a parte da religião, suco Lore II, maioria religião católica Roma, no fierselo cusi religião protestante. Agora itahakat ba potência sair reit makia suco ne, no ninha benefício nebe fo rendimento ba comunidade sira, onde sustenta sira ne moris. Maioria comunidade suco Lore II, moris anes agricultor, tamba localização suco e rai nebe pokur. Rendimento principal é suco ne mak nu no caminho. E também hare plantação nu na kono retos larang, nebe fo produção dia batos na insira. E a parte selo caminho sayanesan rendimento principal da família sira, liu sira nebe e retos bot. A tua tene lalau buka moris ho caminho. Tua irmã equipa produção acompanha a comunidade sira babuka caminho fuang e ailaran. Oke, Maluk sira, ami koko pesikan mai comunidade sira, pada acompanha comunidade sira ya suku Lore II, nebe sira buka kami, saya nesan rendimento
bot basira hor sustenta sira moris it bot dari anisori katak agora sira hali berhala kami ne laudok mus baraksa laudok ne barak lu kami ne ita laudok ne antau karung hua ka karung tuluhan sane tambah ita ne memai basic ne ita bukan sa keranjang ida atau ita tau hamu tu abang kabai roa barakona antau ita fanfali pai sa ami la fambe ia suku de ti aldea de ma kompanya sirane mai holai hamne ne mak tumfali nemak kita hanui ne banyak problema mamak tuir ita ne ita thank you for iya kami konten tambah ne kan hansa sasang ida be ita iha timur ne kan sasang be ita deham be sasang iha kualidade habe halo ba fabrik ne halo mina kasai dane mo sita lahatene tanpa teknik sir ne ma hatene ne ma kita bu siapa bukan kami alsi ama tapuka be kami ne ita fali be koman siran ne man ya ita hetang osang itu ambe ita bele selu masalah bang sirapi sekolah ne umalang kafe muslai rasai dan memang kita thank you bukahan sene mas ita ne dalan ne maat ne ita tahu fali sekarang kita do beres suporta ita be dalah hadiah dalan ne dia kan tahu ita fali palos agohan ya mai ne antau osan lato be hamenu so ituang balu deambe 15 seng ita be kilo ida man 15 seng se ita fali balos palos ne kan kuarter ne be masih ne kareta mai ne maras kau na ne kita no ini abang kabai rua sekali estado suporta ita ya kekayaan be alamnya bahasa kan ya kekayaan ne ita hanu ini bale tambah kan ya ne kan ita fali hane bama ihane nunggu barak semana ida tau kareta mai semana lorong mus nyamai semana ida antau itami abe tos be ai kameri ne semana ida ita karon 5 tuluhan sane ane sampai ansale sirane sampai ulu kinone dia deham penerangan mai entrevista dia ba usi nasional mus ami hare pai ha televisão povo terus mus iha ona be ansa pobot sirane kan hare ona Husi parte animal, idanebe for rendimento bot ka folin dia ba comunidade sira maka karau. Husi informação de brocolha iha terreno, quase família de ida esforça lori hakiak animal, hanesan karau meang no metan. Hare husi condição rai, ia fatin balon, nebe na kono horai tetuk no dud, nebe buras, serve ba família sira nebe badinas hakiak karau, inclui kuda. Turmai ami tenta entrevista comunidade nebe henkarau e a área Lore Segundo.
Oke, aminia comunidade ne aktive lorong-lorong ne halo toos I nia be sasang ida ne be baka sirafang ne ida ne kami ya pendapatan utama ne kami nu has ida be kulu ida be ne ya buat ne fuang ihan idane maka pendapatan lorong-lorong be aminia komunidade ne ida be animalnya ne lorong-lorong siram moriso be karau timur karau baka bibi fahi asu manu idane. Iamos animal balo nebe folin dia que mercado macanesan manu. Tamba manu for produção dia no fácil atu hakiek e qualquer fating liu ba ferik no katua sira nebe la don ia força ko di haka dog. Além de manu iamos animal hanesan fahi nebe for folin dia tamba iha lia mate ka lia moris hanesan fetosa humane tem que lori fahi nebe saiona hanesan tradição e cultura timornian. Paisagem nebe furak na kono ho produto locais inclui animal nebe moris libre e a área ne sai hanesan símbolo no identidade suku niang. Buat hirak ni hotu dada emane matang buka conhece kliang liutang suku idane ni moris. Dados nebe equipa produção audiovisual secondos recolhe e a suku lore segundo ne se dá completo. Nebe Beleona representa perfil suku ka história ho potência mak suku idane ia. Cobertura programa na Roma Basuku e Suku Lore Segundo Ramatona, equipa audiovisual sekompanyen Teng Filikas Badili, ode continua ba Suku Selu.